Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse nanone muri studio tujye kureba amakuru agezweho aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahagaritse ikoreshwa ry'amadolari muri iki gihugu. Naho kandi James Wan wasimbuye Madame Bintou Keita uhagarariye umuryango w'abibumbye yageze mu burasirazuba bwa Kongo abanza ahari gukorera ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru aho biteganyijwe ko aza no kwerekeza mu mujyi wa Goma. Ibinyamakuru i Kinshasa byatangiye kugaragaza ko ibiganiro kuri ubu by'amahoro bitigeze bitanga igisubizo biturutse ku murego w'imirwano ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihuza abarwanyi ba M23 ndetse n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Masisi abaturage benshi bahunze ingo zabo, imidugudu 7 yo muri Katoyi yasigaye ari amatongo kubera umutekano muke. Turabigarukaho kugeza kuri ubu ngubu. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tuza kugenda tureba n'ubundi imirwano ikomeje muri utu turere twa Masisi, Ufumando ya kabiri haravugwa imirwano iteye ubwoba, nabyo turaza kuba tubigarukaho. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukusanya inkunga ndetse no guteza imbere imikoranire n'ibindi bihugu mu rwego rwo kuzamura ireme ry'igisirikare. Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho. Tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Bitekanyijwe ko rero vuba bidatinze nta gihindutse ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gishobora gukomeza, ariko nyamara imishinga yagombaga kuba yatuma ibibaho ishobora kuba mu by'ukuri ikomeje kugenda ihura n'urupfa gusenya cyangwa se isosi igwamo inshisha. Ibyo byose nabyo tugiye kuba twagarukaho kugeza kuri uyu munota, ari nako nshishikariza abantu mutarakanda subscribe kubikora. Ni Legion Info, ndi Bosco, iyi ni Legion Info nguko nkomeje kugenda mbikubwiraho tugutegura amakuru n'ibiganiro tugeza umunsi ku wundi. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi nabyo turaza kubizakira muri comment. Reka tunyarukire rero muri aya makuru. Amakuru waturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravuga ko guverineri wa banki nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Andre Wemeso yatangaje ko guhera ku itariki 9 Mata 2027 nta muntu uzaba wemerewe kwishyura serivisi iyo ari yo yose mu madolari cyangwa andi mafaranga y'amahanga. Ibi ngo biri mu rwego rwo guteza imbere ifaranga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko no kuzamura agaciro karyo nyuma yo kubona ko ibi bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ku itariki 9 Mata 2027 nibwo uyu mwanzuro wafashwe na banki nkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzatangira kubahirizwa nk'uko bizatangajwe n'umuyobozi wayo Andre Wemeso. Amadolari amaze imyaka myinshi akoreshwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha amafaranga ya Kongo. Ngo ibi byatewe ahanini rero n'irindimuka ry'agaciro k'ifaranga ry'iki gihugu, kuko aho gutwara imizigo y'inoti bahitamo gukoresha make afite agaciro kenshi nyuma yo kubona yuko amafaranga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azwi nk'amafesa yaramaze guta agaciro. Mu 2010 idolari ry'Amerika ryavunjwaga amafaranga ya Kongo agera kuri 920, ariko mu mwaka w'2026 idolari rya Kongo rivunjwa amanyekongo 2300. Banki nkuru igaragaza ko rikoreshwa n'abanyekongo hafi 90% muri serivisi hafi ya zose, keretse kwishyura abakozi ba leta, imishahara ndetse n'ibindi nibyo bitangwa mu mafaranga y'amanyekongo. Guverineri wa Meso yatangaje ko mu mwaka utaha ibi bizahinduka, kuko nta muntu, ibigo by'ubucuruzi cyangwa iby'imari bizaba byemerewe kwakira mu ntoki amadolari cyangwa andi mafaranga mvamahanga. Kuri banki z'ubucuruzi, wa Meso yasobanuye ko zitazemererwa gutumiza mu mahanga inoti z'amafaranga mvamahanga, icyakoze kuzemerewe kujya ziyakira hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Yagize ati guhera ku itariki ya 9 Mata 2027 nta muntu uzaba yemerewe gutanga cyangwa kwishyura serivisi mu mafaranga mvamahanga. Muri Kanama 2025 wa Meso yatangarije ikinyamakuru The Bloomberg ko mu bidindiza ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo gukoresha cyane amafaranga mvamahanga, bitewe ahanini nuko igihugu gikura byinshi mu mahanga kurusha ibyo cyoherezayo.
Ibi rero ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka kubica mu rwego rwo kubaka iterambere ryayo. Wameso yagaragaje ko banki nkuru yashoboraga kuzana impinduka zigamije kurengera ubukungu bw'igihugu, ariko ko yagiye ivangirwa n'izindi nzego. Yasabye ko iyi banki ihabwa ubwigenge kugira ngo ishyireho ndetse inayobore politike y'ifaranga, aho kugira ngo bikomeze kugenzurwa mu nshingano za guverinoma, kuko ibi bituma hatabaho ubugenzuzi buhanitse ku bijyanye no kureba ikoreshwa ry'ifaranga. Tugaruke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibice bimwe ngo byaba byahindutse amatongo nyuma y'imirwano yahuje uruhande rw'inyeshyamba za M23 ndetse n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru aturuka muri bice abitangaza. Ngo umutekano wakomeje kuba muke mu turere turimo Masisi na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutekano watumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, aho kugeza kuri ubu ngubu nibura imidugudu 7 yo muri Katoyi yamaze gusigara nta baturage bayibamo. Ibi byatewe n'imirwano ikomeje guhuza umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru aturuka muri ibi bice avuga ko ku itariki 27 Werurwe 2026 abaturage bo mu midugudu ya Bitoyi, Bukumbi, Mutindi, Kirambo, Bunyabiti, Kashindi ndetse n'aho bita Burinda yo mu matsinda ya Ufumando ya kabiri na Nyamaboko ya mbere bamaze guhunga ku bwinshi imidugudu yabo, aho yasigaye ari amatongo. Abaturage bahunze cyane berekeza Warikare, cyane cyane mu matsinda ya Walo Uloba ndetse n'aho bita Walo Ruonda, aho barimo kuba mu buzima bugoye cyane. Abenshi barimo gucumbikirwa mu buryo bw'igihe gito nko mu mashuri no mu nsengero, aho imibereho yabo ngo iteye inkeke. Hari kandi abandi bahungiye mu mashyamba, aho badafite ububasha ubwo ari bwo bwose, bikarushaho kubashyira mu kaga. Imiryango iharanira inyungu z'abaturage ivuga ko hari ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa, ubuvuzi budahagije ndetse n'ubuke bw'aho abo baturage bacumbikirwa. Abana, abagore, abageze mu zabukuru n'abarwayi nibo bibasiwe cyane n'ibi bibazo. Hagati ya tariki 9 na tariki 10 Mata 2026 hongeye kugaragara indi mirongo y'abaturage ihunga nyuma y'imirwano yabereye aho bita Shunguti. Abaturage baturutse mu matsinda ya Fumando ya mbere muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Ziraro muri Kivu y'Amajyepfo nabo bagiye bahungira Iwalo Rwanda, bituma umubare w'abahungiye muri ako gace urushaho kwiyongera. Kubera iki kibazo gikomeje gufata indi ntera, imiryango itegamiye kuri leta irasaba ubuyobozi bwa leta n'abafatanyabikorwa bayo mu by'ubutabazi gutabara byihutirwa, hagamijwe gufasha aba baturage ndetse no gushimangira ingamba zo kubarinda muri aka karere gakomeje kwibasirwa n'intambara. Tukiri muri teritwari ya Masisi, umutekano muke n'ubundi nanone wakomeje kurangwa mu bice bigize iyi teritwari, dore ko kuri uyu wa 21 z'ukwezi kwa kane biri kuvuga ko Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari kuvuga umutekano muke cyane nyuma y'imirwano ikaze yagaragaye bita Mitimingi, kamwe mu duce duherereye muri groupement ya Fumando ya kabiri. Amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu nzego z'ibanze aravuga ko kuva ku cyumweru tariki 19 Mata habaye imirwano ikomeye. Imirwano ikaba yarahuje inyeshyamba za M23 ndetse n'ihuriro ry'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC. Iyi mirwano yarushijeho gukomera kuva mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 20 Mata, aho mu gace ka Mitimingi humvikanye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwamaze amasaha menshi. Abaturage bavuga ko ibintu byari bikomeye cyane bigatera ubwoba n'impungenge. Nyuma y'iminsi irenga 4 hari agahenge muri aka gace. Iyi mirwano yongeye kubura, ibintu byongera guhungabanya umutekano wari watangiye gusubira mu buryo buciriritse. Nk'uko sosiyete sivile yaho ibitangaza, abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero cya mu gitondo agana saa 10 bagamije gusubiza inyuma inyeshyamba za M23 zari zamaze gutera intambwe zigana Mitimingi. Iki gitero cyari igisubizo ku kindi cyari cyagabwe ku cyumweru, aho izi nyeshyamba zari zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo mu mudugudu wa Kashuka na uherereye muri Ufumando ya kabiri. Nyuma y'umunsi wose w'imirwano, ku mugoroba wo kuwa mbere hagaragaye ituze rito ariko ridahagije, kuko abaturage bavuga ko hakiri impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Sosiyete sivile ikomeza kugaragaza ko ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera muri aka gace ka Masisi, aho abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo, bakaba bari mu buzima bugoye cyane badafite ibiribwa bihagije, amazi meza ndetse n'ubuvuzi. Abaturage basaba ko habaho ingamba zihamye zo kugarura amahoro n'umutekano kugira ngo ubuzima busubire mu buryo busanzwe muri aka karere gakomeje kugarizwa n'intambara.
Kuri ubu amakuru aturuka mu bice bitandukanye aravuga ko imirwano yongeye kugariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa icyakora ibinyamakuru hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byateguye amakuru akomeye cyane agaruka ku bikomeje kujya mbere ndetse n'ingaruka bishobora kuba byagira. Kuva kuwa kabiri tariki 21 Mata uyu munsi wa none, ibinyamakuru n'imbuga za interinete by'umwihariko Kinshasa zagarutse cyane kwiyongera k'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo hari intambwe zari zimaze guterwa mu biganiro by'amahoro byabereye i Montreal mu Busuwisi. Ikinyamakuru From the Us cyatangaje ko nyuma gato y'uko impande za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FCM 23 zemeranyije guhagarika imirwano y'umutekano wongeye kuzamba. Icyo kinyamakuru kivuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zashyize ahagaragara itangazo zishinja u Rwanda gukorana n'inyeshyamba za FCM 23 mu bitero byahitanye abantu no kwibasira abasivili n'ingabo za leta mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Naho ikinyamakuru Le Temple de Tropique cyemeje ko imirwano yongeye kubura n'imbaraga nyinshi, kigaragaza ko ibyo biba mu gihe hakomeje kuvugwa ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ashyirwa mu mamodoka akoherezwa mu Rwanda. Nk'uko ikinyamakuru kibivuga, izi modoka zitwara amabuye zikanyura mu maso y'ingabo z'u Rwanda zivugwaho kuba zigihari ku butaka bwa Kongo. Iyi nkuru kandi igaragaza ko umutwe wa M23 ngo waba ukomeje kugenzura ibice bikungahaye ku mabuye y'agaciro, cyane cyane ikirombe cya Rubaya kizwiho kugira koruta nyinshi ikoreshwa mu ikoranabuhanga ku isi. Muri uwo murongo umutekano muke, haranavugwa ingorane ziri imbere y'umuryango w'abibumbye. Ikinyamakuru La Potential cyatangaje ko umuyobozi mushya wa MONUSCO James Wane yatangiye uruzinduko mu gace ka Beni agamije gusuzuma uko umutekano uhagaze no kureba niba ingamba zo kurinda abasivile ziri gushyirwa mu bikorwa neza. Urubuga Actualité.cd rwo ruvuga ko uru ruzinduko rufite akamaro kanini kuko rushobora kugena ahazaza h'imikoranire hagati ya leta ya Kongo na MONUSCO, cyane cyane ko hari ugushidikanya gukomeje kugaragara hagati y'impande zombi. Muri rusange nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje, ibimenyetso by'uko umutekano ugaruka burundu mu burasirazuba bwa Kongo biracyari kure, aho imirwano n'inyungu zishingiye ku mabuye y'agaciro bikomeje gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Kuri ubu amakuru arushaho kutugeraho ku bijyanye n'urugendo aravuga ko amakuru yashyizwe hanze rumwe idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni ariwe James Wane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko ubutumwa bwa MONUSCO bukomeje gushyira imbere kurinda abasivile mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Ibi yabivugiye Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuva kuwa mbere tariki 20 Mata, nyuma y'inama yagiranye na guverineri wa gisirikare w'iyo ntara General Kakule Somo, aho yavuze ko MONUSCO izakomeza gushyira mu bikorwa inshingano zayo hashingiwe ku myanzuro ya UN irimo uwa 2808 ishyira imbere cyane cyane umutekano w'abaturage ndetse na 2773 yo gukura ingabo z'u Rwanda mu bice byose no gusenya umutwe wa FDLR. James Wane yagaragaje impungenge zikomeye ku bikorwa by'urugomo bikomeje gukorwa n'umutwe witwaje intwaro wa ADF bikomeje kubangamira ubuzima bw'abaturage bo mu mujyi wa Beni no mu nkengero zawo. Yagaragaje ko hakenewe ubufatanye bukomeye hagati ya leta ya Kongo, ingabo zayo, MONUSCO, imiryango itabara imbabare ndetse n'abaturage ubwabo kugira ngo umutekano urusheho kunozwa. Muri iyo nama impande zombi zaganiriye ku ngamba zitandukanye zo kugarura amahoro n'umutekano, harimo izishingiye ku bikorwa by'ibanze mu baturage n'ibigamije gukemura ibibazo mu buryo burambye. Bashimangiye ko uretse ibikorwa bya gisirikare hakenewe no gushyira imbaraga mu gukemura amakimbirane, gushimangira ubufatanye bw'abaturage, gutanga ubufasha ku bahuye n'ihohoterwa, kurwanya umuco wo kudahana no kongerera ubushobozi inzego za leta. Byitezwe ko kuri wa kabiri tariki 21 Mata James Wane azahura n'abanyapolitike bahagarariye sosiyete sivile mu mujyi wa Beni baganire ku bibazo by'umutekano ndetse n'iterambere ry'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Twerekeze mu yandi makuru. Kugeza kuri ubu ngubu haravugwa imikorere idasanzwe hagati y'uruhande kugeza kuri ubu ngubu rwa Turukiya ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akavuga ko ibi biri kubaho mu rwego rwo guteza imbere igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo kirusheho kwiyubaka ndetse no gukomera. Ari nayo mpamvu rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ishakira hose hirya no mu bihugu by'amahanga kugira ngo barebe ko iki gisirikare cyaba igisirikare gikomeye kandi cy'ikinyamwuga gishobora guhanganira
umutekano. Ni nyuma y'uko kuri ubu ngubu leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya wa 8 muri Afurika yegereye igisirikare cya Turukiya cyangwa se yegereye Turukiya kugira ngo igenzure ibijyanye n'imikorere yabo, irebe icyo yabigiraho. Turukiya mbibutsa ko ni igisirikare gisangwa ku mwanya wa 9 ku isi kugeza kuri ubu ngubu ku rutonde mpuzamahanga rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye. Nk'uko bigaragara urumva ko ntabwo Turukiya ari igihugu cyoroshye, abenshi bakavuga ko n'ubundi Turukiya atari ku nshuro ya mbere yari igiye gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ibintu bisa nkaho byari binasanzwe mu by'ukuri bihari, ariko bitari mu by'ukuri biri ku rwego bashaka kuba babishyiraho nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Kadusuzume turebe uko byifashe. Minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo n'abo z'abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi ku mazina ya Guy Kabombo Mudamvaita ari mu ruzinduko rw'akazi Ankara muri Turukiya rugamije gushimangira ubushobozi bw'ingabo z'igihugu cye FARDC. Ibi abikoze mu gihe n'ubundi yarakubutse mu Bufaransa, aho naho yari yagiye gushaka ibijyanye n'iterambere ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu akaba ari gushakira amaboko iki gihugu kugira ngo kirusheho kwiteza imbere by'umwihariko mu nzego z'umutekano. Uruzinduko ruje rukurikira urundi yari yagiriye i Paris mu Faransa, aho yakomeje ibiganiro bigamije gushaka uburyo bwo kuvugurura no kongera imbaraga igisirikare cya leta ya Kongo gifite. Iyi Ankara yasuye inganda zikomeye zikora ibikoresho bya gisirikare, aho yarebye imikorere yazo n'uburyo zikoresha ikoranabuhanga rigezweho mu gukora intwaro n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kurinda igihugu. Ibi rero ngo biri mu bituma kuri ubu ngubu uyu Guy Kabombo Mudamvaita yerekeje hano Ankara muri Turukiya kujya kwigira kuri iki gihugu kugira ngo ibyo yize nawe abizane iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangire kubaka igisirikare gihamye kandi gikomeye. Hategerejwe rero ibiza gutangazwa nyuma y'uru ruzinduko rwe ndetse n'ibishobora kuza gukurikiraho. Intego nyamukuru y'uruzinduko nk'uko amakuru atugera bivuga ni ukwigira ku bunararibonye bwa Turukiya mu rwego rw'inganda z'ingabo no kureba uko hakubakwa ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Turukiya mu bya gisirikare. Bishobora kuzafasha FARDC kubona ibikoresho bigezweho, amahugurwa y'abasirikare ndetse n'ubundi bufasha bwatuma barushaho kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Iki gikorwa kiri ku murongo wa politike ya leta ya Kinshasa yo kuvugurura igisirikare cyayo no kugihindura gifite ubushobozi buhagije bwo kurinda ubusugire bw'igihugu no kugarura amahoro arambye. Nanone kandi kigaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kwagura ubufatanye n'ibindi bihugu mu rwego rw'umutekano n'iterambere ry'ingabo. Abasesenguzi bavuga ko ubufatanye nk'ubu bushobora kugira uruhare rukomeye mu kongera imbaraga FARDC, ariko bikazasaba ko bushyirwa mu bikorwa mu mucyo no mu nyungu z'igihe kirekire ku mutekano w'igihugu, nk'uko aya makuru arushaho kugenda bigaragaza. Ni ibintu rero byanishimiye cyane na benshi mu batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ibi bikorwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gushakira igihugu iterambere, nk'uko aya makuru arushaho kugenda abigaragaza. Ni intambwe zikomeje kugenda ziterwaho FARDC ikomeje kugenda igerageza kwiyubaka nk'uko bigaragara rero, ariko ibi biraba mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo imyanzuro yari yafashwe isa nkaho itarimo kubahirizwa nk'uko yari yagenwe, aho benshi bavuga ko bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye cyane. Ku rugendo rero rwa James Swan rwitezweho ko ruza kunoza imikorere hagati ya FARDC ndetse hagati ya FARDC mu by'ukuri ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine aricyo FARDC na MONUSCO mu rwego rwo gucunga ndetse no gukurikirana ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukurikirana uburenganzira bwa muntu mu bice bituwe kandi bisanzwe bigenzurwa na leta, ariko bikaba na ngombwa ko byagera no mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba nubwo ibyo bitaremezwa. Ingabo z'umuryango w'abimbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba rero zaravuze ko zinishimira intambwe yatewe i Montreal mu Busuwisi mu biganiro hagati ya leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba uyirwanya wa M23 byabaye hagati ya tariki 13 na tariki 18 z'uku kwezi. MONUSCO nk'indorerezi nayo yari iri muri ibyo biganiro byo muri gahunda ya Doha ku buhuza bwa leta ya Qatar, Amerika, umuryango umwe bwa Afurika hamwe n'Ubusuwisi nk'igihugu cyakira ibyo biganiro. Mu itangazo yasohoye ku cyumweru, MONUSCO yavuze ko inyuzwe n'intambwe zerekeza ku isinywa ry'inyandiko igezwa ry'ubutabazi ndetse no kurindwa ko
mu mategeko. Irashishikariza impande bireba gukomeza umuhate wazo mu rwego rwo kugera kuri ayo masezerano vuba hagamijwe kurangiza akababaro k'abaturage b'abasivile bagirwaho ingaruka n'intambara. MONUSCO yanashishikarije izo mpande gusoza ingamba zo kongera kubaka icyizere, cyane cyane irekurwa n'ihererekanya ry'imfungwa ku bufatanye na komite mpuzamahanga Croix Rouge, aho igira uruhare muri iyi gahunda. MONUSCO ivuga ko yiteguye gukoresha ubushobozi bwayo bw'ibikoresho na tekinike mu gufasha ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagamijwe gufasha ishyirwa mu ngiro rya gahunda z'amahoro ziriho ubu, ndetse no gufasha ishyirwa mu ngiro ry'intego zashyizweho n'umwanzuro 2773 w'umuryango w'abibumbye mu 2025 utegeka u Rwanda kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo no kureka gufasha M23 birego u Rwanda ruhakana, hamwe n'intego ziteganywa n'umwanzuro 2808 wo mu 2025. Nk'uko bigaragara, nubwo imaze hafi imyaka 30 y'intambara, ariko kugeza uyu munsi ni imirwano icyubura ndetse ikongera ikagaruka. Ngayo nguko rero, reka mbashimire mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikira, mwakoze cyane kubana natwe. Turaza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi babigezweho. Kuri mikoro na Bosco, akaba ari Legion Info. Mugire ibihe byiza kandi mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Turasubira mu masaha ari imbere. Ciao ciao, hasta la vista.